Kocurski glumci boli prešvečljivi u vyvodzenju predstavi Dzivčatko i žobrak, ktorú po tekstu Ľudmily Šandalovej zo Svidníku podpisali dva režiserki. Mně to perša, predstava, co som še prijala zo pomocu Tanji Brkičove, ktorá už predtým mala za sobu i po serbski i po ruski predstavi i tak mi bilo ljehčeše. Tu nam je Ranka, ktorá normalno še nam dava i sugestiji i pomaha bar veljo toho. Znači, kad jedna nje može druga uskoči, kad ja robim bona s dzecmi, takže dohvarka najvažnejša, dzeci maju dzeku, odvičateljni su robija vredni, takže šitsko štima, jak da povem. U predstavi učestvovali 14 glumci školskого возрасту, a u realizaciji pomohli starši z etno klubu Odnjate od Zabuca. Cali tim jedan mame za sobu. Znači, scenograf Snežana, muziku Slavko, velika pomoć od Aranki, šitski podaco, podaku, za dohvarku, znači šitsko i funkcionisalo. I tu še bar zveljo dopoljujeme. Predstavu z uvahu provadzeli školjare nižših klasoh Keresturskej školi Petro Kuzmjak. Хоч teraz почав меморіал, варто там думам, що буде jedna з найліпших представок. Було бажано інтересантна і šitsko. Po Pridzecinskej predstavi Nješka na dramskim memorialu budza vyvedzena i predstava Kovalje, ktorú po tekstu Miloša Nikoliča režiral Vladimir Nač Ačin, a odbavljaju glumci Ruskoho narodnog teatru Petro Riznić Đađa z Ruskoho Kerestura.